nobody listen to us. Ya kurukire kaliuku. Na in fact that ya tutaona basari. Kwa a lot of choirs lakini kwetu basa toya kudizo kidogo ntina supplementary budget ya rote kama hicho toya kurumwa. Ya 2024 2025 still tira ina basaris. Kati adire kuruto bantu. So ukethira nigo this budget imreithete ogu. Kire nigo MCA baraba pingire baba inge opinions ciao itari true to the budget. Kure gintu kira barageria kitare budget. Okay. Yes. According to you. Bwana Moses Kinyawa nkona we mutiata. We mutiata Kinyawa na tubona ndo kibwithi mantuza maingiza ratokarire baadaye. Kulingana na wewe kile budget ya Tharaka Nithi County kuibuo bwana Moses auga kulingana na budget hizi kuna mantuza moja yatetherwa kana yakiarirwo muno kiri ndene ya budget ira lakini anto no bendo mikurukia na bangi batikwenda kwithira mikurukia kiaku no kuona yaka pengine uone kwa nani arifea kana mukari wa Tharaka Nithi ari sawa I sorted kulingana nayo ureri tha ino tunobwe kurukirwe kari. Well imbege tuantu muno bakiaria mantu ma budget na ntie ka mukiria urathikirite tha ino na ye budget mbio budget ira okwo getwe budget imetaratara ya pesa kana resources kana development ira cigagwa itengetwe iruthwa kenda wigwa kwina ukuri bwa nthiguru ukuri bwa county ukuri bwa sub county ukuri bwa ward pantonde amtomite. So issue to do with the budget sana atongoria barawe wa bari either batongereti wokuwe MCA bwana changa kuigwa kuweta about member of county assembly and Tavana. Now these people, they are from Tharaka Nithi County, Tharaka constituency, let me say that. Now, Tharaka, in Tharaka Nithi County, it's a very key issue in Tharaka Nithi County. Number one, a majority leader, who is the MCA of Makodhima Ward, is the majority leader of in Tharaka Nithi County. Budget ikibangwa kwanjiria ara ekuma ita mutere okwando muti mbegu ikachwegwa taino tuenda kuba kwanda mbegu fulani nontu wa mbura ino timoratho indano ko turianda ndengu kana turianda mwere kana turianda gatumani mbegu gichwa ukianjira utira marinya in budget from scratch ikiandwa igiturirwa ruyi igikura aga guturirwa ni ruyi kana aga kwina kurimira no gucheka budget ino kana into hivi nkwirwa no ankethe iketharire ria kori gakarata ogu indi ikinyira gukethani ukienjere kuga maketha mama ndiete guketha mathu kuingania na you was there munanipata yathu kuingania iwo muchimbeu nwareo pagichwa mbeu ari ino tivwa ini twande thaino ma kuringana bo kuona mbura etikweneria koria ndwa ireoneria na agao so ito chwembe wino ugichwa utuga ino esasa ukiana mwisho kiuga ugo wathukiri how number 2 uri majority leader nangana utakomya wiri yako nontu wagiritu guchwira ugachwira ana bonde
budget, how comes a certain ward in Tharaka constituency ni kwaga even a single cent anoka yuko wetu hata tanga anoka yuko typing ira kuno to kwe muntu ogire it was a typing error. Yes, so issue Tharaka Nithi County ituge yes kwe ara tukinyete na ara tukinyete so far so good. Budget wokuve tukiariria thaino budget repeater sidio. So now what is the way forward? Way forward ni gani? Kiri those ward irachia bari presented those people. Yes, todo kukutheta. Lakini no kutheta wena fact? Yes or no? If there is no, please keep off. Nonto number 1. Mwanka wa mbere. We mukoro mwauga. Ketho kagia kagita kara yata. Kumenya kinage ki. Kana irio bibi. Bitie chumbi. Just the first taste. No kwegwa? First taste ukamenya. Irie bitisa. Tisawa. Number 2 tuwekoroka kirio. Ito amba tukarotha revision. Revision tuthoma past papers. Kenda tumenya bwa kigerio ika ikaya. Kwina previous budget, kwina previous MCA, kwina previous governors. Those are our past papers. Na kinyareo uriara no agire tukuria na atakuthiete. So that orogame na mwananchi. Na no kuona ndi muntu akuona ntiarogamite na mwananchi inigonda erogametie indi tiambanjire kwariria wo mwananchi. Wathike mwananchi aekwira ari no kuigwa aekwira no eno nto utiarogamite noe igogorete tha. So that's now where the issue is. Okay. Nonto mtu arogamite na mwananchi no erogametie nonto mwanka wa mbere gutie development. How comes na to kaira anto ababa kuthura mwanka wa yiri gutie gintu anakiorobai imbathi ya kurutha imbega wa bakiuga bakuthi benchmarking ana benchmarking iragwathi utiathi kinya guntu no wona tu bora kioro giaka okaya waka ya kinya kia thoko ogwa ketu nonto they normally go for budget nini enuchita anga benchmarking. Number 3 lastly there are others member of county assembly nonto ibombega wabakiaria nti ibabange baraya ngayata imbege tue mwai ereto gamba ngombe ndegwa anjirie kutheta tene wongia kareta huko papai wewe wathi they kept quiet na iba kumenya Tharaka guku gwetu bora ukari na hara turi thirikari nene wambona angetwa kaso pa chapa kasi nde police headquarters no kaya police headquarters if I may ask okaya police headquarters Kenyati tumenyaga bantu anagukario ukamba utengereza mapema mia ma senior sergeant utiro nda komana na our deputy president mukeria na njarao lakini I know kinyande ara namenyaga there is a senior sergeant ya bantu ana na naruta wira bwega so mwananchi rira athura member of county assembly mwananchi thaino namenye wewe kumuthura rira county assembly nagire tukugwa kimenya muntu ndathura kana kuruta wira bwega wewe ati kuruta wira bwega atikaye kuga kinaye kuthukwa kinaye ukara no akuthuka nontu na ukara budgetini panto era babange brothers babange bai agati kwega. So that's where the raining started beating us ende tigo twakarire tantu bau barute tonguo che turi utheri. Thank you so much. Dorcas, when youth na wiki mu youth tunaenda wariri now both the thirikari ya county
na national eto tuganithio nde nontu bwataina uho kanisa mujuthi no kubwa yakabwe well represented ndikire ndene ya thirikari county ya Tharaka Nithi na kinya kire ndene ya thirikari ya William Samoei Ruto kana national government ipo kubwa yaka babu boy youth boy well represented na kinya kire budget yo ikuthi kuona ibo kwithwa we considered kuthirwa bogite thuka inene we kire budget tio ire bakuthira bakithithia. Okay, thank you. Nigota Moyuthi. Kesa sauti kidogo. Demo youth and representing other youth. Cheupe ntienda kukwira na ntienda kukweneria that ndio muganire na representation ya youth from both the national government and both the county government. Ukaraithagie social media ya Tharaka Nithi in the last 3 to 2 weeks kwari na andu anene muno between the youths and the CC for the youth in the county assembly. Erwa she's a lady. Erwa Atiko represents youth well. Though I fought for her and I'm fighting nonto she's a youth and she's a gen nonto mwari yani na baba mufaitaga bare antwarume from one side na nkameta from one ward nonto especially the youth baba fighter CC ba umete mukothima ward ibaba mufaitaga nonto baugaga there is this kirabu kege chenda mukothima gitia diko represents the youth kwa sports nonto batiena better. Tharaka Nithi yonka Tharaka Nithi county mukothima ward nyo ina youth yake? Nope. In Tharaka Nithi county we have 3 constituencies. We have Mara na tuina Tharaka na tuina Chuka Igamba Ng'ombe constituency. Tutiwero represented. Lakini tutewero represented ndikuona bura antu ba ward mwake baga fight sisi. Na cheupe ndinkono tiko rutawiri akuboya kana ogankinya there is a way of approaching you. Tikirage to fight. Dona the best way ya ku approach the CC ya rekomweta kirabu nigeku maybe through an invitation letter kenda thikwariria thina ira iriogo gitumi youth batiathikoro data kuba ku represent lakini tito karokere twanjirie guchenga a CC no tutugufiribia not well represented ndena kiuri kiwa Dorcas batumiru tuthiritwe twina thina the same lakini yetu different with our governor na mwambo joto juma muno gitarira kwari na thina iu ni eti ka kurugwa no ntu mwekuru but in real sense no whether we mwekuru yes nyande mwekuru in fact na nto fight other ladies but no whether we urigitine no kethiro tikurutira antu ngugira babatere kuritirwa na antu barada bakambirire kwaria batu tutatu ka notion karaka wikinga eti ama lady if you want to antu baba fight can if you want to antu baba kwenda mbere kitini or something so how sure are you maybe antu bani mabatethero bari represented na kwatukana ndi the only way maybe omba ko bathikira ni kwithira bakiringe tumakiwo kuibaringa kana how sure are you kana factira wena cho ya kwamba na ritangwe lakini maybe just maybe awondie mukajari kana ndina na sisi chamulie kiuria kingi kimwe no kidogo tu wacha rudishe hiyo kidogo tu ndaugatare banjiri ndogo youth bathetire muno social media about 3 weeks ago na gitumi ndafaitere the CC ndamufaitire nontu antu baba amufaitaga baumete wodi mwaki kwenda Poibo antu baukaru kiri very early in the morning bapostire CC social media ni CC wa makeup ni CC wa lipstick ni you see na batikuga the real reason as to why they are fighting now
ni CC wa makeup. Kwa hiyo ungeenda onire ugite she is the most hated CC. Why? Unless bobo ngwaya ta youth barogo mebauge the CC for youth no the most hated nonto ba this and this and this. Nonto tanion chuga hayeta. Toke ya 2022 she started very well. She did very well. Nanga gukoinya na ngo cha sports, nanga gipea na mibira. She did good work kwa mbili ya 2022 immediately akagongira buchini. Alafu akawacha. Thina yonthe yaumire 2023 2024. Ntona arongi niwe representing a youth. Ntona inyake yana mibira erapeanaga. Twaligwa nini shida? Unaona umerudi kwa ile point yangu. Umerudi kwa ile point. Cheupe. Ntona gabwa. Cheupe. Oyo no twenerie. Oyo kuruga maru tweneria. Tibicha ya cheupe social media. Relax. Ntona kwagirite gukarukire go post CC wanjeria kumweta CC wa makeup. Have you addressed the issue that is affecting you to amweta CC wa makeup? After we mweta CC wa makeup, yes. Did she follow up? Yes. Kumenya niki onto baba mo fight na baba mweta CC wa makeup. Menya sometimes okay akona for example ya Gen Z barato ina bother hii. Nukona kinya William Ruto aifaitwa mitandaoni. Bonde okira rukire kasongo. Okira ogoro sijui amefanya. Okira sijui amefanya kwa mitandao. Lakini kwena itagarira na ukarija mutongerio kyo kuona wira woka igwe kitheta muno umenye ni inyi. So the moment antubara bambiririe kuwa mantu jaku jamathuku as a leader, what do you do kumenya ni bithina ya antu baina aja umirana nikino ntuba kutheta? As a leader, they run to youth banjirie kutheta. No fight ochogia kuba approach. Exactly. Did she do that? No, she don't. Thank you. Thank you. Cheupe mbitigiria nkurukire nchamba eno yetu tumwiye bwega youth activist na ndenda kumukurukira nikenda mburia mwenzangu kiuria kimwe. Antu baba mukothima au kuona taka bali na ntona bakiuga si yoyo na kurutha media ikyo kiuria ngonda ukuria riu nkurie bungi ayuthi aba tiankwiri bathomu kwana bara bate bathomu batura kuthingatira mantu mana makwenderea Kenya, batura kuthingatira budget, batura kuthingatira mantu mao ikeindwa baomba question kiuria kuringana mantu mama takuthi wega nukuthikiria nukuririkana grupu ya WhatsApp chiugi teke cia Tharaka-Nithi kwa bangitwe bwega highlight ya mbechira ciaganitwe irigatumika kwa sport. Yeah, I remember. Ukaya kwigwa icia thingatiru mu youth ona itiatumika ukaya kwigwa bakona wire tarutika bwabo batirie wenda bakira bamamita bae babwikira na muringiti ikendwa bomba kuinwa werwa urotharimwa wego wale akungweta ndakwija kanyamu gaku karo batiri no kiriaga ugoti kana ta wendaga gogu nuntu kiurie kukyo ukwenda kuitha na muntu Tharaka-Nithi akiura gintu kiega. Okay, thank you. Thank you. Kwe tikuria gikiuria lakini kwe ntu kwenda kwa address itwayogire muno social media nuntu basisi mono sana na twafight na twachengana na twaitana marito monde na ndakwira it's about 3 weeks ndenda ombera imbi ya change within a span of those 3 weeks ukakwigwa tika ba fight the CC imbi ya change within a span of those 3 weeks batiga gochenga CC. Right now there is no youth complaining about the CC so far ibakirire ukakwigwa they were really fighting for their rights bari kwendelea go fight ne munde bafaiwe bafaitete na wao kuandamana wewe bandamanete mwanka bathio bichini bwa CC bathi kuwiburiria biuria byao byongwa but so far ibakirire na ibatigire witainya CC wa makeup okay wa mtu na kuandamana
akandamana bale antu 500 bakalingwa risasi ya kuguru bakaera bakathi bakithuaga wendaga bendelea bamukothi mai wendelea kuandamana antu 10 njirani na tiriira yonthe nkari gakuruke yuka getiri antu 10 wanaboneka tiga nkuchokerie kiurie yaku antu 10 batitethia na imaendeleo bakuruira cheupe tia nkwire alright Shoni yangu tutakuja hapo. Una national government KCC ngoteki kutarama takurata kuru. Na de together tukera utuje bwana Mukembu. Okay, thank you. Ore tie kana data mo youth. Yes. They represented Yeah. Ni gombe wa dem to very neutral. Nti wande represented kana nti represented. No ntumenyaga kuri muntu ora ayento ya irachima wiwari ogo kenda gutuike represented kuri antu bani chenwe dira okuwa kwina muntu ta Maureen ari as a youth he is representing the youth ko una represented ntiomba kuruma thirikari kuga etiku represent youth Owe personal. Mean person, It's your opinion. That's my opinion. Yes. Number 2, na nde aria gintu iki nkiraga muringwa kura. Ora kuringa kura. Utongoria bura bwanointagwa imurungu. Bwathirire ndira ana ba Israeli. Ana ba Israeli bathire batuma kiroria Samueli bamwira ri we gukinyira murungu tathio mwira bai itukwenda munene wetu uratukathuraga tongwa uratugatonga na njara na tumwaririe kiroria Samueli athikire murungu amwira na Israeli bakwira ri ibakwenda munene abera nuntu amwira ithigwire antu abu itu munene ubakwenda akabatuya ndethia ciao agatumagira ana bao kuthindwani bacoka akothia kuberenca bamwira kaba tugatunywa ndethia cietu na minda na ana betu batumika kuthikurwa lakini tone munene uratukaragia no direct ina murungu na betigirie so kire muringwa kura kuthugania inya muntu urothiete tukauga imurungu no athuraga tongoria thaino turi ta code word kana any other word tutiumba tuwe twina mheshimiwa taitongwa githuka turi code word tutiumba kuwa twina mheshimiwa ta marengo twi mukoti maward kogwe ni nantu banenkero authority ya kwithuragira ukegwi murungu aringa akiama inya idiazira moeche ngai gwena cio thaino no wari MCA lakini murungu na muri wandite thaino erutangu gina the deputy president nchokende mbugere on the issue ya county government na youth nyunti kumenya iko kwina thina it's either the head or the tail yes iba fightaga Maureen Nyambura na surely tika ku represent youth bako bateri and my question mbere mu attack imbiye na thina ikiongo bosi wake kana nwe wengwa ende utancheta kiurie ku mea no ringe muntu kibogo ete yake watwika anarethi nara akero tachokeragu akona ende bantu atinda kurwai ataka kamuchara kagakeri tika baga kira ki aga kamoteri akarera na bake na whatever You know, igitara we mutongeria ndo nyingi irokona ciitete ambere muno kinya ndene Kenya ndo imwe irokona President William Ruto akiuro to withe wathithitie ni antu bawe lakini mtu roka urwa ni Ruto. Do you know why? He is the head ore kikuwa na anto perspective ugore mutongeria bwana Chenga uncorrect kethra ndi wrong anto perspective ugore uri mutongeria whatever happens
ke chenie ku yango ero bateri kurita owe wore answerable ni wo bateri kumenya iya ukarika kinya rote kumenya yara antu baku kaditeri na ramde lakini owe wo bateri kwa answerable in case of anything so okay akuthirwa rwangiro sport rute wetora ku bateri then county government imutori ku bateri ku rukyo okay tiambuge we yuthi bakugeria iba kuringithia ara kwina thina ongwa nontu tikaba kumenya ikuthina ri muntu agankanwa ikairaira mea murimo no wigori na nkoro waya wankanithia kairaira na ikairaira ukaendelea gutriti murimo uyu yuthi tikaba gakubitia kwandamana nontu ikairaira gagwankana kairaira gaka ikwa kubatiri kuthi kwira daktari kakurudata igagwankana lakini mbere no gwiwe kairaira gaka kareankani murimo uri nkoro ende at least mimi sijui niyo tiimbe na thina na county government ya Tharaka Nithi niyo no anga bamugoechenga bakumenya tiacha bagatwira barite no the total government is rotten. The whole government of Tharaka Nithi County. Okay, your opinion. Thank you. Ambise kiugwe. Kiurika kwenda kuuria niki kiuri simple. Inkomea wiki manto jorimi. Au ndene Tharaka Nithi ituronere kwina kinya ntere imanto bethrito bakitigana na manto jorimi bakethra bagichoka manto ne jorimi bonyenki. Batigana kulima food what? Food crops. Yeah, food crops. Basokera cash crop I think. Bachoka kulima manto ja nyenki. Kiurike kejira okay akwithirwa already tuona rutero rwa Tharaka Nithi kutha kwina thina ya mpara sana muno igitarira kwina riuwa rinene no ntubwa kwithirwa antu batene nyaro irwa kuri med the rest kwa tuika government kareka na kinya bwana ichenga kiurike iki kwa kiugo kithikira bwega kwa tuika government kareka antu batigane na kulima irio bya kuria antu bachokere nyanki no ntiba kwa neo ina mbecha bikura bibi to bekira bikura kana mbecha mukone chiao then inato atigira food security iri kiri kanya kaka kiri kanya karaka bya kuria ndene ya county ya Tharaka Nithi considering already kwina thina ebikuria no already antu babainge bakwambiri na ndio tigana kulima bikura bira bakwambiri ochoka kulima urimi bunge tofauti kabisa then food security ya Tharaka Nithi ikethwe kariata no ntonya bwana chenga akatwira kinyabo bakaria national government uraba kuthithia kutigira at least kinyanto nao mashinani bena food security no ntoni kintu kithiritwo kina inya sana chupe chokeria gukiurie kubwega muno ugatwika antu bakuthungira kulima nyaki angatiga bagakuyura ng'ombe na cio ciagia antu bakubakaria cia ukaria ikue nontu ng'ombe nendaga vet uyu narijaga atiri ya nyaki ta ng'ombe tisa sawa thina no yombe iriretwa igintu kimwe very important antu baremetu guchubiria agogu at the grassroots production level and I insist production level ugatwika murimi uyo kulima ana karagita kakathi ya kulima kanyithia kakeria ku reduce expenditure level na input chionde ugatwika nyaga tikumba ukinya mundani akaruthata anjiria kwegenya 20% ya production input iratumira wagaiga production input chubiria wone inya le kanya kaka katigite kaka kairika extension officer utiwe ariogo okuthi kuthomithia muntu ure machinani amwira ndawa yikagirwa rate igana una utigekire 50 nontu tababa gwetu kathio ndawa yandikitwe kira 20% wagekira 50 akiugaga ndekira 50 irie gutawira bwega atambechigana enu imbeta chingino tuthi bantu angangi anatije wetha kaigwa alimire irio mapema kana arekana nabio akaya kulimira ria kenda irio bige smooth bige nyangwa ni riarira benyangiro ni riarira 50% of production ikuthinde this are sawa mbeto ene yombe you made from the above nukuona it you made from the above ugatwika mbeto ene tinyithwa production level muntu uyo atiria kuthura nuntu na kuona munda gwake weke imwe
agutumira ngiri 50 atumira ngiri 50 aruta chiringi ngiri 40 ati biashara miaka 5 anakabari veti ng'ombe alithia ng'ombe nyakieno ikaumaga akanywa karia bware mai tieterete ukua. Okay. Bora mbuga guchokia kiuria ndi straight cheupe. Ika government iga take responsibility. Imenya agriculture irenda mpi. Irenda extension bwega. Tinde twene ya gutwiraga ati bo twatigirwe NGOs no achachumba kuthomithia. Ni government ni rutagwira. Nuntu NGOs iri ya guchwa tubecha. Muntu aya na arata bunga onekane gwe akwanganga ntura na athuke mariitwa mamurimi ende kuthukia mariitwa mamurimi na wandike riitwa yake kendo thutuma kwa employer waku ikukuthondeka kana kwinyangia. So government nigwe yina panel ya kuthingatira wira bwe kwendelea kurega ugu challenge ino ya murimi itithia. Okay. Bitigiria tithia na itithia ata. Okay. Utina oversight. Utina oversight. Okay. Ya guchoberia mantu. Thank you. Tugichoka kiwepo ni chenga kile the same point katu tujukibara nande tuwe for example bere nya know how ekurima antu bai barimire ndengo tiao kana bikura bira bingi barimite lakini batina market iraba batere kwende bikura bi nengo tikikyo gitumi okuibwa bakiwa ndengo kenji ne kuma around 8 shillings lakini weza ke riare bakurima bakawiba kuona around 600 gitumi nimbi that means ndengo ile katingi na itena kwa wikwa kwa tukana ndeki nyama ulijayo of course kaja kena man on demand iko tofauti na production ni nyingi lakini kutena nara interview kwamba kudra bigikwa. So uwepo kalija national government now that you in the office of the deputy president na ingoti kiorungamirite manto ja programs ya agriculture and all that, what are you doing to make sure antuja baba arimjaba nande iba kuona market interview pida pa kulima na napo mbakunda bagiki interview instead ya uni ndani ndengo kwa ntena kwa weekend ngangatura biara thokone ngeta ngambiri kwende na mbokebe jumo of which no kona wengo jotomba kutha yutethia murimi. Sawa, thank you. Mbere mbo ya point yenu bete iriando de ontongwere de kruda ndari ganilo nkwenda kucokeria mtu mwankatho sana mtoto wa Professor Muriungi. Professor Muriungi noe vice chancellor wa Tharaka University no atutwigithiria round mana tuli andu bakuma uko Tharaka nithi no ntwago the senate wa account for watu magira mbeca cia university na bandikanga gantu na baukarangika na complain mantu monthe Muriungi ya complain 100%, yani arutheta university bwe batigurudwa 100%. Inkuya Muriungi endelee wau is doing a good job. Now to thambia igi tukara tukiya when antu bangi bumite okutharaka nithi badi sineti bona bubo wawe. So Muriungi kudos and so can congratulate mukuru wa county commissioner kwa tawambi bale opora antu ba promotion yetu ka principal administrative secretary ministry interior. Now Kenya Kwanza government mantu ni agriculture emberi bambe bisho diskile mambuge dirikani we kero mantu maingi mono ende mbere matu ka result antu bakara ba complain which is okay na ben encourage mwana huyu Dorcas and amenyerie kuona antu baikiretswa in public that is here to stay. Yes. It is not about to politics. It is here to stay. Mtu na yao na ifini back. Now if focus it Kenya Kwanza under President Ruto na Kibaki na Kindiki. If focus it mantu makonye agriculture aspect ikadio. Aspect jambere it will improve value kile agricultural value chain chionde. Kuongera value kuwa wewe for example tulima bamba kwa mfano kwa cotton kwa mea ukienda ya raw materials ile kwa na minimum returns na tatumba kurudha tukenda ya cotton ile at the finished form tukamendea ringo na tatumba kurudha sunflower bantu kumendea sunflower tukamendea maguta na tatumba kurudha ndigo na membe bantu twendia yembe tukenje juice kana hii cake. Aspect ya value addition. Aspect yerenge
igu increase export. Ende tukienda magia import. Wewe ndio kita wa trade imbalance. Ndego rera export aka into binge mono. Niyo iga weke yena advantage ya kimbesa compared na import mono. Now, how then do we increase export? To increase export, tutakuwa under the best quality ya mbegu, tandengu, kana ya mushere, kana ya mbi. Nata tuka reduce anga, nata tuka another aspect ya increase export. Iko karatu promtaga market. Into biatu andaga untuk kwa bita yikene. Tendo wamba kudi for example, allow me just give an example. Wamba kudi for example kaidira Jamaica. Batire ya ndengu. Na tiko ende batire ndengu, ibata ndengu. I business ya line ministry ya agriculture na serikali yote ya Kenya Kwanza na council of governors, everybody who really cares. Business yetu kukara tu prompt new market. Chile bia tu lima huko. Tu prompt market ya ndengu, Tunisia, tu prompt ya Membe, Turkey. Na in fact as we sit here, endo niyo kuluntu, da ino kuluntu ngane na kruda. Na bukara bukume ya serikali there are a lot of power centers. Serikali there are a lot of power centers. President is the biggest power center, and deputy is the second biggest power center. Governor is a power center. Every year he holder is a power center. Mantumu mare amwe maya monde metawa bureaucracy. Ende no ndo direct point ni ya bureaucracy bwana Kasoba. Ino bwanda kwa kuli ntungu chuya. Ojoge meya serikali no wende kulo ntu buka itata. Kulingana bura sentence upau ikala. Tende ni yoga I'm on a mission ya kuruda national conference on green grams. Ngasa tindikuruda national conference on green grams. Ito musema ni ito kona ria ndegoro imbi to andengu na taiganga wa na taitwika ngaka stew ya kila kintu. Dimu ya musema ni in fact ndiga green grams for breakfast, green grams for lunch, green grams for dinner. Ukaya kuruda kama musema ni ukaya kutwika weapon. Then the entire world ika uwa wento kita wandengu mambalosi metu matutetheirie ku market ndengu na arama ku represent Kenya. Do you know tokona just one new market nani Patrick? Yes. Tokona just one new market ya ndengu kwa mfano tukameona Russia. Atuka Russia ndiye ya ndengu ende kwa njiri ya kuria. Nuko me market yuni na kuruta ndengu siringi ite ika kwa wale 160. Yangu chokole kiulie mnyambere wendelea yes. Si maisini na kuheshimu kabisa. Yes. Rwimbo ruru rwe muthe rugwitikane neni rwimbo ruru rwa kuga market rwimbo ruru rwa kuga value addition rwe muthe yes kiuria kia murimi wa kawaida ruga kinya muthiari good ukuona ino mtu chupe na uliye kiuria kinene muno na no akyo tuthingatire tikienda twikinya nthi gikiuria giki kia economics and making agriculture stable. Ni sawa. Tukithura, tukithinga kura. Twera watu karetro mbeu ya ndengu ile gukura haraka sana. Yes. Na twaretro ndengu ile gukura haraka sana mbeu ino tukagurirwa. Na tukagurirwa chiringi igana rya gintu ibichiro kwa cereal board na cereal board ikajirwa kwa cereal board chiro konge mbeta chije chiretro mwananchi murimi uyo wa kawaida. Ikatuthiete kuthiria mwanka ta ora twathiririe kairi na ora ungi wathiria kairi nuko gwatania neni uguto kweri murimi airima ndengu akaira marimanti akaira nkodi akaira mukothima athi mukothima aguragirwa nu ndengu broker thisa sawa broker uyu akugura rionthe ndengu ino agura chiringi 90 thisa sawa kana 80 ka 60 ka 50 broker uyu atiremite athiri adukia loan thisa sawa ayagura ndengu na 70 athiendia na 100 meaning akwendia na 100 akwendia na 100 akwenyange athiendia aona times 2 nkurukia bura murimi onete thank you ni thinga turopwe yako Patrick yes eto tegeta muno ntwa time but ngotikia ikumanisha na ndi murimi no kuinyirika no ntwa tikia kuona
no nto embure kwa baraba kutumira na barakeza Kuri- bakatumira ibo bakuona better kuri ri Madam Cheupe kuri ntunkwenda kwira athikiria tubaba thikirite program ino na director candidates a Patrick as we sit here kuri serious level ya progress tumekita between ya mipande yangu na National Cereals and Produce Board intervention human na national government na county government na kinyana on state actors nitemete so far twakinya level mbele kuja Kenya National Cereals and Produce Board iba subject tende ngozi to lab test nyamonge idimi bibi alo tariki 23 mwezi that's about a week ago sionekana kana sikunengerwa clean bill of health kendo tuka National Cereals and Produce Board no yanjiria kugura isiathimura na sionengerwa clean bill of health National Cereals and Produce Board on 23rd of July this year in progress 1 progress 2 National Cereals and Produce Board chairman wayo no akuma na athara kanithia tawa samorao bakanjiria kugura ndengo on pilot basis lo mandi na bakanjiria kugura rungu apu ndengo twendirie twarikia just a second gwe gintu gita gwatiri Cheupe enkwenda kwa advise kidogo bwana Patrick saini imwe ya kuona kana ntu bako rutho ntu bogateria ndeguru ikuona kania kana iba upasibwa wananchi bakuga process ino tuike very slow na no tuike kwe thirikari cia njiri itari interested ende ni kuga thaino ndauga pilot basis no ntu yesi soni ya ndengu karibu kuthira na ndengu cia njiri te kuma out of good supply lakini toka kinya National Cereals and Produce Board kinya bakagura kinya tuwe kilo ta ngiri 10 cia kwanjiria nacio tukona boba na tikugurangwa na tantu bakureangwa very after how long tukithungira the next season we were better the fact that itagura last year itigumetwe kiri irrelevant gucigura this year tukuga no Madam Cheupe finally kodo ntunkwenda kwira bwana Patrick and people who think like Patrick and people who have their level of emotional intelligence at the level of Patrick mbaire igitero nderio kwa address issue okay we ome address uli too emotionally charged either we mukenu muno ka we muthoru muno umeno anjirie ku lose your point issues ya address wantu baika soba ta Dr. Kasoba kuwa the moment we got too excited either too happy too annoyed can the moment we got so fixated on something you are missing the mark just relax Kenya wera yari na Jomo Kenyatta na Moi na Kibaki na Uhuru no ayo na Ruto we president yajire akama skuru we president tende Kibaki yawa tutimba kwenda tutena rural electrification atigagira electricity in the countryside wa Bromba ungenwa ya nangere priority yake ungenenge priority yake no akatuthiite tata no akatuthiite na finally kwe ngwenda kwira ana baba nini point ni meragia we never have a chance mbwire this one I speak even to my children all the time mbaire niyo kumankomea niyo mugao isenga kumanko kutuika anandoti and even sledre mrenduka anandoti mtu naomea akakinyambere wataki bande kanjiria kwera wandi mbwire ni bai ndakene ira atire kumankomea niyo ntona ndeguru yaraganite yukira kairi Afghanistan yaragani enkiona kataukira Iraq Libya Somali Ethiopia Sudan among others Haiti ntona ndeguru yaraganita yuki indi twakara kurutha mantu mothe matukaruthaga gymnastics chiondira tukarutha cia siasa na mantu mamangi tukara tukimenya we have a country to protect to preserve to safeguard because if it goes down it will never resurrect in our lifetime. Okay. Yes. Thank you so much. Bwana Mose tukiza kiugwa kwina kintu kirakarikire ntukuje horo na ntukuje horo ezi ni aramo nini wa president Kithure Kindiki arerigiri kwithirwa agikinya kiri event imwe
Yeah. Rutero rwa Kariga atombere kwithira gikinya na bwana mugao I mean ichenga gatucokeria kinya we nontu ko gaturekera nontu igwa munene ana It's okay. I'm very okay. Tiri vivyo ndana monga bya gwira Ibyo bitamye mbuya. Yes nande na kwatwika kiri kiathokira na rombere kwithira gitumana lakini arotumana kwatwika intobira biratuma nibiyeja no kiri antu ba Kariga ikukwirikana antu bara ba benefit kana barombere kwithira bakibunika muno te antu nyoba Kariga ni antu bangi we antu batikwerewa ni antu baina gani so kwirikira antu bakuri ni atiri niki nontu deputy president kiri biatho bibingi biretha iro agitwa muno aja county ya Tharaka Nithi atumba kwithira agikinya wengwa lakini akethira agitumana lakini at the same time itumuona Keza Meru ageta Western ageta Ntereringi chionde na itukwirigira anyo nyumbani kwake na niyo abatere kwithira akiza amaitajara maingi kabisa mwaka kinyabwa nguvu kirimu kaigwa gwina power for real niki nontu kutuka kisi ya bionde karimu bionde pe kurarua ka gutumana lakini atikuija wengwa alafu kikirikiu kia kintu bila ejanirwo is it true that antu bara kunikire te antu ba out ya Kariga lakini antu bangi baona. Thank you Cheupe. Na kiuria kuya kunkamba kupend. Bamba tongera professionally. Kiuria kuretia. It is very okay. Kire agriculture. Tuga kwena the way of diversification. Tuinde arebi Tharaka tugetuma kiri ndengu. Tutiona bantu twendia. Because the market ira twenio kwe buregana. Ukaya kuwa kuri antu bange bakauma na formula ngia kuri manyaki. Batoga urire bara bakuri mandengo ino tumita diversification. Kuna njia mbandara ya kuwekera ndengo ino liko gwaku no tarugete. Nontu muntu roke gwa kari manyaki endie one mbie cha kugura ndengo bandu muntu na limete ndengo. Tutekoraga iyo atukatai lakini kiurikira ukarione atiri ukiakwithirwo orindi Tharaka Nithi twina thina ya food security. Nontu bakwithirwa tutina roje nontu bakwithirwa kwina thina nyingi cia igitara ni kwatuka bikora bitu kungana na igitara kwarite muno kona antu ibakurira ni para na ba independent muno kinya ke bikora bya musanda na ndeto koria ya kureka kana thirikari county Tharaka Nithi kareka kana thirikari yonde asahule antu ba Tharaka Nithi bonde ba shift bageta kiri urimi bubo nyanki then antu ba bonde bakafaindika ate na food security era tukweragia kuthiria kenda at least kwithira kwina bikora bikungana ni ndene county ya Tharaka Nithi then kugeta ate no tatu bonde ba shift ro tukwenda kurima bikora bino tuto mutevia. Thank you. Bado no nkore ndauga kwina the way of me the bottom point I kwiga irio methani ti kwiga ndengo methani food we are talking about food niwe kanya my food yeah it's food then ndatuga kwiga irio methani ona katugo assume that wina ndengo uri food secure lakini ugo te food secure na wina ndengo ku gwatuika muntu uyu me tende family ra nyingi twarikia kupura ndengo Tharaka tutire ndengo an example batu tureja na kuga an example ndauga an example so para gakore matugeta na yes ndauga an example baba ingi ukethia tukiria mpempe tutire mpempe Tharaka we need money ya kugura mpempe ira twiga which is a staple food so ukatwika me kifomire nu kuona there is an NGO ego push that thing ukaya kuigwa murimi uyu na akarima ndengo atikumba kumanage kuona anything ya kuigirio methani gwake lakini akarima nyaki akamiga it's okay. The government ke kuretera mindere kuri munyakinira itakumba go produce ndengo it is an alternative kirigwe gwageria ndengo gwaku ya kumanage you do nyaki no lakini kadisangiri na wemose because those people are complaining but to complain wakiwa amunda jokera yere ko produce ndengo by produce ndengo tiyo lakini no ndengo itena market na ile koro siringi 80 mtu akona nateka bao ninde menyanki nguriro 600 ngurukie demand ndengo nguriro na 80 Kenya shillings. Let us call that a bit for another day. Ndenda kuchoka kile chenga about purchases ya ndengo ndengo lile gukethwa na kwandwa the difference is 45 days. Ichenga tukarinde kurwaga imbankire kwemba kunenkanira loan with an interest of 150% within 45 days in Kenya. Kwayo? With an interest of 100%. Interest? Yes, kwayo?
What do you mean? Are you sure you're saying what you want to say? I'm saying this. What do you mean? Ndengu kuma ria tukubura na ria tukwanda, it is 45 days period. Si kweli? Kuma mweri wa ire mwicho tiro tuburaga na mweri wa 3 tarehe 15. How many days are there? Less than 45. Ndengu ria tukubura i 50. Ria tukuketha ria tukwanda 150. Yeye tena namba chigana around 150%. Si kweli? Ndio ulia kwe banki yomba kuwe na nkanagira loan within 45 days ikegwa ni kuria interest ya more than 150%. No, banki na nyingi kewe kiri around 4 to 22%, right? Iko maanisha atre we the people from the land to invest to the right minds tuingie na chacha upush ulimi bwandengu na butiwak. Call us the experts, we show you how to go. Unless to tweak ndengu kawa, to majani. But the kawa is the poorest bought nini commodity we have around. Lakini alimbaka wa batora bali ingeta mpeba kila ana university. But ndengu we cannot. See the same. We need to commercialize ndengu na anjirengi ya with experts on the table. It's not politics. Thank you. Na ikiwa tumekuwa my people from Chakariga, we must do this. And we must do it expertly. Yes. Inotisi acha ende tukutinda kuganda kuruta. Yes? Yes, ngachoke back kre your question. Igoro. Kama ben kojo mugapo kidogo. Igoro occasion yerera ali kwitira ya Chakariga. Like Chakariga want. Irare yanda kachia bikibiki cha Tharaka. Twambiria wingi mea no itio ke Chakariga rari ndi antu Chakariga watirona gukathokwa. Irare yanda kachia bikibiki cha muungano cha Tharaka. Kakiatho kirerito kiyeku cha Kariga. Nonto kirimba kirimaindi yakwa inkumenya kuri kiatho kingi kithiete bantu wange o mweri uthiete ata uyuyite bado kia deputy president. 2 igoro deputy president na commitment bantu wange. Aga wetu we all know imwana wetu imuntu twendete no kugwata commitment chiro mwene muchi. Sasa kwa kumuchi ni yewe nandaka omba gutoma na nuiye na arothie na arako unge batere kothi utie nandaka cha gutoma uruthata uthia gara ukumenya utie kene no ntumuchie ona ntukwera ari muchi toto amuonire na cha muhimu igotwika itukwero ariko ni twagwatira project yake na twagwata contribution yake. Sasa na muchi na yete I think na yete very soon, although I'm not gungu imegamba kwa binge punuria mbiye na yete muchi na biatho binge biwa kuroneta kwa akare akuya kithuro kindike kintu kia mbere ti muntu mwekumia like omba kwirwa ncho akare akuya tababaragia kuya. It's only that kagwata gwi commitment him being the deputy president wa Kenya Tharaka igwake muchi kana Tharaka nithi gwake muchi igakara muno metha ino tuigo tugituragwa na aranja tukiragwa baikindike atinda kwao kwenu atinda kwao kwenu no tige tukithuguta kwiro kweri thaino mugitwiraga atigo tinda gwetu tukubwega muno tukuga twina munene no ntuna kombo shugurikira ntuko nako shugurikira ntu ikiote mubuta gututura ukaya kweu ayaga biathu ibyo nde ayaga we tigo tukira butina na deputy president na twikira wao wenu taboroko dikana na na mtu arego mtu antura so kuya gwake ngwichiria akaya na naugire ogubere clear inkurika kinya kirwa ta ya coming na ugana kome prepare gakwenda igwiri mbega no ntune yake ya muchi na when or the time frame tumutigire he is there na ingwichiria otabura mugawa ugire kutie mwana siasa tu no sofa kinyamero ngwichiria kinyembu very successful takithoroke ndege na muntu egwende tantu ikore so no ntote kia donko na kiro deto Tharaka turia kuona njara yake ogo ono igwa tiya njara yake kegweriko every occasion mbona ikiro mbona njara yake ara na kogu itwigo tuganiritwe na rira kwa akegwa na yite we ngo in person akaya na tugakara ndiguru no tubando nwetu. Thank you.
into bira byagairwe gutiri into byagawa biraga ku benefit ya chakariga. An example tabikibiki cyagairwe kire nyeji myagore gintu kiriaga n'ingwanda kabari kiria kirayete muchango wegoro urare wa gikundi fulani kia bonda bonda kena lietwa na kena obichi sawa sawa ukaya kwe urare mu youth uri chakariga kanori daraka na no ithege bikibiki no tigi kundini aka unde muchango urare waku so muntu atikaruka kithia kuga ndaperirwe waperirwe no tirare pattern paso. So clarification you not kwenda ningotikinyo baba ingi batirele. Yes, ikundi nini era irari ya those people barabaretanite. Ne irari I think irari ya muungano bonda bonda something sako. Yes. So endo kaya kugo team member and of which the membership was free. Kireni bodo rendaga. Ukaya kugo tanjo inabo mende nugo na go ko baraba mo babendete tu wingiro anja kenda oya kugo tariko tario. And I think everything was distributed according na sheria cha kiama kiriko kira. Thank you. Na thank you mono kanjo kiganya kukwando guchokeria barabonde bombero support that kiama. Thank you very much na bigo ene kiama itokwenda go expect tugo tuna sako inge teko wekera itheria youth ikenda tumboko hapa no atorekane kinyana achora. Okay, thank you so much. Hatukija kiwoke bwana Kasoba. Tukono tegera matujegie kidomo. Wano dhiri toro mwe wa gutetheria community ya Tharaka Nithi yonde as a whole sana. Na mbere kabisa antu baba ingi bakoria we uri afande. Betegeria gwete ogu ni drawe munene. Yeah. Betegeria gwete ogu. Lakini tuonete nitire twokithithia mantu jama ingi kuri antu wokerete nyomba kuri antu utethetie baraba ina thina cia mental na inguti kiunio branding yeku ya gutetheria antu baraba iki miandarati bombi miandarati sana bakethra bakiumaruka kiri miandarati na bake no ka batethi kinya kubokera nyumba ndo that kiri mantu jegie education na kinya ya mental wellness igwithero kithithia. What do you think thirikari Kenya ni batere kwithirwa ikithithia gutetheria antu baba no to kinya wewe mubatethia no kwenda utethio no tuwe wenka bando utiumba but thank you so much no tumabara umba kwithirwa gikinyira no kabatethia na antu baba ingi bakumburia turithie apande hii pesa na twanga wapi no umesaidia watu wengi sana na antu ibakuatia ai no mushara kana ni sponsor kana na ithero kitambe titio the kwanza kabisa kiuri kembere kabisa mbere ntaka uri kiukingi. Asante, hiyo ni kali ni kali sana na hiyo ni kukaa soba. Kukaa soba barabara kama iko soba hapo hakuna soba ni. Okay. Mikutano kama hii tuko ikikosa there's no soba ni. Watu kukaa chini kuongea na kupanga kazi hakuna soba, lakini watu wakiwa napanga kazi iende vizuri au kuwe na sobaness. Nigo wambona cheupe ni ondomerete mashinani neke tumiwa kiuga ka soba chapa kazi mashinani ndomerete mashinani ni ondomerete Kiricha primary nkorikia Kiricha primary ni secondary ndomerete Gaciongo secondary na ndega Gaciongo secondary ngithoma ni iratu ndatuma iratu na ntaije kana one day no ambwe in a such a forum. This is the hand of God. Nengo chokera kainka muno to such a thing kuona mbegere ndegwa ndehago nkwande kwa askari ndagwa hihi mbande kitos boy nare duterera goji for a very long time kuma unda yako ndi kwa askari yento kya ya temire pengine mbuga ankinyite mamwe na mwe mbuga imurungu. Number 2 kurega ukara in the comfort zone nonto kwa askari baingi muno bamba kumpona ina such a forum baka uga ro utiwe ndewe ukawa mtonge kuga ukathi forum ya media ukabuto we kana arumana tiado kiwira ndia yamba njira kuandamana kakuringa antu makovi kana bangi kuona na viongozi vijana wazuri
mtokara kwa ofisi bwa deputy president na mtinko mutoma na ngukera muno na ntiko mutoma nonto wage nto kingi nonto wanto tababa okara na kinyanio our deputy president is a very sober person then not with a sober if the other day atuikire deputy president kana nata it is just the other day lakini bora idete kabisa ana badaraka bwambo bakugwira babandikiriti na muntu wonde orakundikiri nigo ntienda kuthoma ndi njaya class benda ukara class ni gatigati nkaigwa muntu fulani borauga ngaitanalyze ukaigwa we very sober very cool ukathoma ukaraitha boraigwa madam fulani alia ukamea mwekuru aentundu enda ukaiburi kinonto ntundu enira iyo ni akili kogu turiaga turi andu na turi Tharaka na turi Tharaka Nithi County na turi Meru ntu bonde bakwigwa kanywa gaka nigo imbetagira mushara na wira imwe ndutano ntwakwenda wendo bunene muno nontu antu baba kuona madam Cheupe baba ibaba kuria president deputy president ana wo ugo konoria muntu wonde mbesa wona ekithiuruka muntu yogo tu muremi muthina barabara murethia mburi ng'ombe muremi wa ndengwi muntu wonde kuona so these are the very best people baraba yekinya kubanga man bakone ngwate mushara oju tika baije mushara wa askari na tokari kanana nyonda ajiri na ngiri chiri na magana manana ne constable kwe muntu anjirie mushara wa ngiri chiri ari askari mushara wa ngiri chiri na magana manana aka ugari na kabanka dikuri lakini nwagere tukomenya kire mushara no rombe ru ukarutana ruwe wo no thie twe kuragwirani arawanjirie kana ikoyo ne baugaga arayagerwa twegwiya ka twekaraga so now ni ndenda kuthoma na inkwira ana bonde babandikiriti na wetu kana anywhere in Kenya put your resources kiri education wewe mwana na kwenda kuthoma kana wewe kana anything so nigo ngwata mushara ndina mwekuru ana noenda amonirie kwenda antu into kiega aumeta wacha kariga konda kendera iko thinketha ya antu wacha kariga so ndamwira nigo no ntu twa ya muchoyo kwe mantu marawethera ngirutaga tubangani kobora kwenda kiri community kenda bamenya kuchanuka ukarasova ukarachonjo kenda baitia arabari bottom map weno kuone ikirwa thirikari isipokuwa siasa moreni intagwa ikathiria ngundi gwero ya into fulani the bottom up okakugwa emunde chakarijano ni akitwe ibanda bya anto ba utumirato utibaga ende no akayana that program tinga bana tu the nirankuga ndi daktari no utiriti muntu wanjageria history ya muntu burakari bura mbiye kumuria agakwa history so if we know that history what can we do to these people ukithi kuona kwe bantu kwagerio kwena stage antu baona abagetwa makanga those people are a very nice procurement ba traffic ba transport oakara nabo ba kwira aga tugakirwa gitukina tugegicindi mbakite shindi Tharaka Nithi na mora Tharaka na aramo kothi maon shindi 27 ini Kikuyu nara ndanda tawira Murang'a county ndarutie 10 years indakite shindi inyanya sikuga na uwe to guciaro so it is the interest of common person nero kuona mtu akorokete na njira so the issue is rinero kuona kiumira ikwethera ukuthura mtu
muntu kinya ntugo nwembwe era wachange kinya kanisani achange kinya youth forum ire thiete pengine thiete matinda mari fulani ukaigwa kitheta muntu uyu roke mwage ongozi ntio kwitha ana nara wa mwira no akathe no tie ntugo akaninta program yombo tethi atu lastly nigo mushara ngwata na ngucoria kiria kiu me don't get any other funding no ankari no ambari na muntu fulani kira kandumia kithi kurutana kyo wira kankera mwekuru kao save tikariku inde maga I do farming ndengu ndimite mburo na angendi ndawata ngunia ithatu cia ndengu ingirithate no kwegwa ino ngirithate no gwaka shendi imwe ya pikipiki shendi imwe mburo ya pikipiki ingirinya tuko pamoja tumemalizana na hiyo shendi ndi that divided by 4 hiyo ni shendi ngapi ndo the hapo hiyo ni 1 number 2 beno to kwaria bwana Chenga ibwega sana no ndo komana nawe in such a forum thank you ngo tuma kwa deputy president nigo nkarete senior sergeant this is my 15 years okay the senior sergeant mimi naitwa daktari anko natujuke kanya issue tenu daktari no wewe kwa muntu ale agaruta wira fulani lakini still ayerabo wera kintu kimwe intenda kwibenda Tatia kidogo mbendete antu anko natujuke ka break let me seek for clarification Dr. Kasoba. Yes sir. In Dr. of Medicine kana PhD. Kai kana yeke. Kasoba yeke. Oh good. Oh yeke. Yeah. Yeke. No, doctor. I call you doctor. In Dr. PhD. Mental psychology. Una PhD. Mental psychology. Good. Wow, thank you. Thank you. Kato jogi ka break kanini mutegeri tuketa tugichokera kagita gatekura tutathe kana thuku kato ibwingiri nya nande na arara menya utalero kerwa shendi kurangiri ana na ngiri 50 ibwaga sana mutegeri wa Meru TV tuketa tugichokera kagita gatekura ya kwamba kuthura kumaruka mitambone na wona twachokera ategeri na kinya barande na bo abo kwamba kuthura nkibonekera kanya nikenda mukori biuru bienu kiri atongerie ba ukethwa kwina mtu na kiuri kiawe tafadhali ukethwa ugita kuraja no tuguchokerete nda nyume ndaika inkai na wethwa wina kiuri kiaku nikenda kwamba kuthura ukiuria ibwaga sana mutegeri wa Meru TV na mbere kuntumira SMS yaku ko ni buntumirite nyingi sana nyetio kwamba kuthura nkiwata wona twachokera kagita gatekura ja rutero Facebook Meru TV Kenya na wenda utarutero YouTube ukatota Meru TV Digital na wenda kuthura kintumira SMS namba ni 0748 918 901 ukaumaruka mitamboni. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya, kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendi bu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio mogenjeru Burumeru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari cha ukamata meri na kinyama thandoko ni tuboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798715653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Nyuma ya karibadhara kanithi gukaya na kunyinyira uria ri kuanuka Nandi Meru TV niturikite na kuigwa kiriro kienu na nitwithagite guchwera kioria mathina jajonthe Jumapili je kwambiria thaa 2 cia ugoro mwanka thaa 5 cia utuko rumuri rwa chiacha rugakwijire imwe kwa imwe kuma Coolmont Hotel muchine munene jwa Kathwana aja tukethirwo ni Ichenga Mugao kuma obichini ya Deputy President Jerry Ng'ara MCA Gamba Ng'ombe Ndagitari Mutegi Kabichani mwathikirira mwantu ja economy thirikari ni akaunti ya Tharaka Nithi Nivati Ntwiga Kinuthia MCA Metheru Ward Afande Moses Kimencho aka Kasoba John Mukembu Youth Activist na Dorcas Kajera mutongeria wa Mbeya Mbithi babonthe bakethirwo miangatene njeri wa cheupe bagechonwo rumuri na kugambira Tharaka Nithi ni Jumapili eji ugakorokirwa Mumero itwakwigire wirane ati Kagita Konde ntugo chionde tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibigivyo kwenjele ibobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela Moroto wetu na kumenyithia monthe mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru
tukinyite mpige kwagirithia wira bubu Mumiru augire waiwoge mpeka mutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu wakakara mata turi amwe kumatia uguri na wendia thoko-ini cietu. Meru TV ni tititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali ng'ine cietu cio kamati. kawethire bambitani famina zwa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntuo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumanne ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na chintuo cha Jumatano na Alhamisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV. Ogwatanira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene nteto cha Meru TV rukiri Nkoroki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Alhamisi kiri nteto cha Meru TV ogoro. Watanira na uni tirimbabu kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri. Watanira nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ogoro na ntuko ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa. Turi na kuithikira tuikumenyithia ikuo kia David Kinotiringira wa kumanturia Kirwiro kiria sublocation kiria location kiria kionekanire Jumapili ya tariki 20 cia mweri Jojo mugwanja akiamukira tungata cibitari-ini ya Consolata Nkobo nyumia jie Kagita. Mutotiki Kinoti harari mutano mutotiki Justus Ringira, mutotiki Muthoni Ringira, Florence Ringira na Margaret Ringira. Harari mukuru wa Mari Kithira mungani wije kene muno ta mama wa Uchuro. Kinoti harari ithe wa mutotiki Diana Tabi, Kenneth Mwenda, Caroline Kendi wa Makadune Junior School na Riza Mwendwa wa Mara Girls Secondary School. Kinoti harari Jojo wa Belami Monene, Vincent Mutembei na Victor Mutugi. Achore na Anto Banja ni baguchemania nja kwawe ntore ya Kirwero. Hauka baoneka ikwete ni ntubu wa Maromba na mibangi ya mathiko. Mwiri tukaitwa Consolata Mochari Hospital Jumanne ya tariki 29 mweri Jojo wa Julai mwanka jo na nyumene ni Maromba na mathiko nja kwawe Kirwero. Hauka baoneka Equity baba Jojo Nuruitio Kombana Nogo Kabwega. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style ire kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aja ni ondobu waku. Nitondagia mabati jarangi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Anwije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kore no ntobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukorokira email yetu iriani merutv complaint center@gmail.com
kana uturingire thimu gukurukira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Kwithira tukiaraniria rikani kuri wona twachokera tuketha tugichokera na biuria kuma kiri audience betu na kinya kuthoma SMS ciaku nikenda tukamenya uriuga atia na ngakuririkania bati turi rutere rwa Kathwana ira ri county ya Tharaka Nithi na tukwena rua ntwithiritwe tukihostwa ni hoteli ya Coolmont Hotel ira iri rutere rwa Kathwana tukwena rua na tumbite kutha tukithithia gikaro kia rumuri rwa siasa na tukoibwega sana kiri management yonthe ya Coolmont Hotel no tubakwithira bagitwa kinyaka tumba kuthirwa tugita na mbere turi na mubango juju ndene ya county ya Tharaka Nithi kwa hivyo muthikiria ta namba kuthirwa gwintumira SMS yaku namba ni 0748988901 na kinya wenda witarutera Facebook Meru TV Kenya na wenda witarutera Facebook ndene ya Radio Dhere FM kinya yo kwamba kuthirwa gitwata live na kinya wenda witarutera YouTube Meru TV Kenya Meru TV digital kwamba kuthirwa ugitwata na kinya Go Live Africa kwamba kuthirwa ugitwata turi live kwa hivyo tugeta nambere kuthirwa tukiaraniria na kuringana na orario twatara tukiaria ruo tukwena rua nirongo kwa kanya gaku gakuria biuria tome SMS yaku umbe kuthirwa kiuria gyaku na tugeta nambere kuthirwa tukikiwata na kwa hivyo kire audience bako bara tuina boa tafadhali ukethira kuina mtu ina kiuria ukiria njara yaku tugakuona na tukajukia kiuria gyaku na watu kuri kiuria gyaku nombe kuthirwa kiua kiuri kiu no kwenda kuria kana no kwenda uchokeria kiuri kiu kiri antu bara tuina boao na kethira agiuchokeria kiuri gyaku kwa hivyo tafadhali kama kuna swali one second kuri kiuria kiuri rwage kugweta munene wakwa githurwa kiniki kwenda chokia briefly mbere tuthungira bionde kwenda chokia briefly mbere twanjiria bi interactive no ukanchokeria kiri kia mbere sawa kiri kia mbere Mtu ina kiuria? Okay. Faminas. Boya gani ndo bakunenkerwa kanyande. Boya gani ndo bakunenkerwa kanyande ni ya Meru TV. Madira makombe tawere kituma. Kiuria gya kwanda nda kuuria mheshimiwa Moses Kimathi. Ora kuromba gitike MCA cha kaliga 2027 kwegwa weta mantu mandengo na ndengo ni ishi mwere tete na ndenya Tharaka atwira ndengo kanenkero mtu espati no arekie de nenu neka nandu Tharaka bakara sawa denge ndatueresa espati na tomba tuteza ngene tuona kyali mantu mamu omba kwena ndawa ira yomba koya gatedia tu Tharaka. Okay, thank you so much. Mtu nani utikiuri yake tafadhali. Mwingine? Thank you. Thank you no tugopewa kanya gakwaria kwa Meru TV. Kiuria yakwa tumanite na Esperat Babariaga. Ureko specifically, kindly. Yes. Ureko. Kasuba. Wichiria uyu murandi ni murandi wa kusaidia vijana na watu ambao wameathirika. Kiuria yakwa nduragia ri murandi uyu ukururite mwera mukothi magu nkauri kanikira bantu ri. Number 2
Nenda kurio. Ngwigwa nwakite sendi vingi muno sendi 27. Sendi kyo kana ngiri inya. Ngwechira mukothima tio kuga ona banto paka bikibiki isendi view 27 no ke waka muchi ndiuragia ri imbie kugira we extend isendi bibuka kuigwa no kwenda gutethia ana baba ngikinya bikibiki baba esoba bona abantu kaiga bikibiki ciao nuntu kathinjira ntino imwe na kuthima rimanti ukaicha karigaga tatiga isendi kimwe ala kona ni anjira ni marimanti kuthicha kariga ana baba ingi baba youth baba esobendi bapaka bikibiki ciao rungura bikiricia beterete customer bako imarimanti no ukurukagira na no wi munyanyagu imbie kugiria western morandi ura wambiritia na ara mukothima at least gutethia youth babangi baba reaga turani ringi number 3 kuya wakidete ki moechenga ngwichira most of places counties ira nyingi kwigwa company ringi gukura ciambagirwe na ntubaba umita wa ntura kasoba na ruthite bwaga na mbirite morandi wake gutetheria na baba nini especially baba thongirite ndawa za kulevya cia thukia mendi ciao na tetherete gukiria ana babu na baba mo bakurigiria bamo batikabuto ngo yuthi baba ni bebandike imbie kugiria muwechenga umba gukiria murandi toyu wina kasoba wale na deputy president umwira tafadhali kwa mtware aga nuntu deputy president no mukothima irunduni uyo no mukothima murandi toyu batire kwa gukirite ndarakaniri watwika utiria na be mitaroni bakimya nchobi kaba bangi bakibutagwa especially alimu polisi bakibutagwa nuntu bo twika ibanywite nchobi bakwirwa riavu ino batire kwigwa riavu ya county iyokirwa wigwa na baba nini bonde bantu babonde bena thina cia mathugani bakairagwa u bakathi bakaruthwa bagakura koguo uyu murandi ndutuma atiriti we wanachenga please utetherie murandi ta uyu ukure westendi uthie gutwike mukothima unkauri all want wigwe kwina riavu ya ukuria baba betu na bamaitu betu bara baina thina ya muthawani wega. Thank you. Kuna mwingine? Okay. Marieto mbetawa Peterson Gitonga wa kuma mukothima. Ndera kwa address muno mburia muchoroki wako gwitwa Hemos. Mantonia mwariria muno ma agriculture. Nonto agriculture is the backbone of this country. Na in fact mbumete mukothima ndi mukari wa mukothima. Mukothima is potential in agriculture. Na inkwenda kumenya ri no ntwariria mantu mandengu. Now capture other crops that chikas crop ta gintu tamunya mukothima na mantu ma climate change nonto in fact this time kuringana na bura climate riku itokwa advise muno na president au antu banda miti kwa wingi na ndio mora wa advocate mantu ma climate change in mukothima ward na inkwenda in fact nonto mukothima ni yikene na no deputy president au mete tagumo wechenga kwaragiria muno about bura deputy president akurutha na in fact gato walioma chiacha icho ikuragia ndiguru chukuru chiaka wana na siasa uri mitobu na siasa bakurutha buna na atongoria and no way tumba kubebera. Okay. So ndienda kumenya inyage chenga na atomba kwira deputy president nonto onoke wiko wumete no mwaka wambirie kwenu mushi. Okay. Togu Dr. Kaso bakurutha from Mukothima ngu expecting the deputy president
ewe aina ontu borombo kuyo tuira kama tantu ba mukothi manuntu mukothi mitwije kene muno na mantu maurimi na inkuona gintu ta Meru County na other counties utie county itena urimi bwabu nuntu ta Meru bena kawa the occas crop na Meru barethagia nuguo wawe na ndiri Mount Kenya na nara na obo western tukegua mantu ma sugarcane. So tana nioni ngwankienda gutuma Honorable Chenga nuntu muchoro akwa muno twari nwe 2022 na wena afanikirwe enderuta kwa deputy president lakini yo still ngwazo na ngiuga nkwenda urimi ende urimi obu ntiko kuona na ntiko guna ko kwareru atago chamba waria mantu mandengu na niyo no ambende muno kuigwa mukothi mimbi gutagetwa niyo. Thank you. Tenda tumenya pratumbo tetheka. Thank you very much. Okay, thank you. A lady? Si arrive tu kwenda kwaria? Lady. Hakuna lady anataka kuongea, sawa. Kuna jenzi iko hapa. Niondere na kiuria kimwe ikio ngwenda kuria about MCA wetu twacha Kariga ward MCA Tonga Muruara. MP nenda kuria about vijana tatiwende nenda kuria about education ina famira in rural areas with your kedira pokurikia chukuru mkoa wili na sister yako ende watuka ende wewe kijana uko alike chukuru wale sister yako alike tena ndiate wewe kijana wale kia wena wani ento okero baba gogo ambao etetere tone kama anajukweto kinyana mbete tuchukumange tone kana kuthungira chukuru form 1 oto kubangire wewe akochi to akwira o mwana nyogoti kona no atuke ndagitari atutetheria muchi watigire kwa no kwinyeria umwanka uyu tamwino athungire okegwa ora nge nyuma okegwa mwana uyu no ayetekirire mbio muchiri akwira ndi baba wo ethetera turiange no otigwaga nyundi nawe irani kandiko turire murwe mwana nyukwe ene no ntibukuruta mbasare tugende maito totiwa no tukingirithiria mburingi niyotie munda ati mbasare no kurumia urathire for 1 baba na kuriro no ekira chiti nduriende nigwe bukure bumbira course ngako ibonkothi anto mainko areria marentorani yes eurete MCA kana MP we kaza mono bana MCA wetu ndio barabara ukaruko tithioria na tarona ruru nindo kariaga arori mbio na thina nari ndere expecting you give baragire ndenio ndeningwa ni wende tangorike chukuru athirio na athiuma to mathiriro oi endi takanya ona endi nanyo tiambukiire nanyo mbale baba ngina nyo ke baragire manto tamambwe bangata no tututiona mto tutiti godo atura bwato andika endi nina baro kiraje andiko kama andika werereko ika diko zikwenya motaro tababa bakwenya motaro no mona mono wende ngwa ngune mamdiria maruru nonto nenga to choka ngwa ene mamia thomithirio ora nyare akombira kochi we ngi kubithiria mirango kona wira kandi bandikite avire te skuru ndathiririe skuru class 2022 ndatonya form 1 2023 ndatonya mapenya. Thank you ngwitikia twina viongozi ntuko na riwa bakatwira abo mbotetheri mwana zo kaba mtu utiari ariotetheke ukaragwa ariotethuka by the way. Thank you so much. Bwana Chenga twambiri nagwe kwina biori womba kuurua na twambiri na kira kiukario kia mbere kabisa kia munene waku mbere tutake bingi. So mtu huyu ina miaka na bayo ina miaka no kwenda kuiskuru bado kwaona kanya kwa iskuru kodi. Yes. Yo skuru nkaona kanya kwa iskuru no twende tatara ende ndiretia miaka 3 nde muchie.
anoka ambikira murao ni oyua ng'ombe inu chinge tigwa nyuma na echo kingiringa wa ende lakini ngatonya cause niya na mtu anachera yaka omega yake yeah. Yes. Thank you. Okay. Viongozi biba kiuma hapa kautebia. Karibu. Iwega. Biribini wa wibi go to specific. Utie kiuria kita touch on the presidency. Yes. President wa dandi. No babeto. Kwe mando kwenda ku risk ko be mention abia ndingi dangi ombetigerie. Ndaika. Ende bambiri na bwana Kithure Kindiki. Mbere sasa tabia cheke Kindiki briefly. Mbere Kindiki atu ataitu. Tendo kali kana Kindiki utamu hiyo kamwira mwana muwa kwa wita wata kwira mbeto Kithure Kindiki. Atugira kai professor, atugira kai wakili, atugira kai deputy president, agwira to Kithure Kindiki. Mumange uye make umanya wengwa along the way. Ini tabia mwe ya Kithure na ni tabia ya kwenyia. Ni humility. Bonjire Kithure nona ragagwira yake, mami ona ragira. Na Kithure kuri ntu anjiria kurutha abuti arutha wa, na ndi kuona ntu bo ndi banjiria ukobia. Kithure nwe munene, very senior Kenya ni ndarona wa mbere. Kukarakira gantu baganya buratindie kurutha daily. Every day Kithure Kindiki na counter voice stay in office every single day. Nere zake wemdendere na kandui, ile Bungoma, ile Malimanti etc. Ina ni senior responsibility. Kithure na kudirikana na munene mwananchi na ukarakira munene wake na aratindire. Tabia ni Kindikera yene etiari huko lakini baba ngibanjire huko obia no ntuba kuona tabia mbaya. Pointi itatu. Thirikari ni tumaga into gitu delegation. Antu baba thana Kenya i president bubange bonde in delegate cia president. Kwa uria kathirithira musaria mudabandi cia kariga. Umenye Ruto uyu ari agucia kariga. Musaria yere delegate wa Ruto. Yes. Joga ethira Kindiki Bungoma umenye delegate wa Ruto. Ende bantondo gaethira mu thirikari kinya county commissioner kinambi umenye delegate cia president. Ito dia netian tu betul. Wa mana Kithure Kindiki nona ragiran to through proxy. Tende de avande tadi kama kurungin tura na. Kwa na ya atira awe ngwenda gatumana. Ona tumana mbesa sio support madiko. Arambe yaro wao nduta kama tungu kana mutu ate na uati ya wangu waseka chako kona donation yake ya. So hii manza Kindiki na ndo wake in mind all the time. Aya. Please, nkaburomba weekende kugwatiria Kithure Kindiki murimo ura wawete mtura abutirwa Kithure Kindiki tu deputy president. Ucubaga ndiguru ukona kwenu aki. Ugacuba Kenya hiyo ndeu ukona Murang'a. Ira ito parochialism utikende guterera Kithure Kindiki murimo uyu etigiria ni Kithure Kindiki ari Kenya hiyo ndeu mwe equally as a family. Ende nio nanwe amenye Kenya na na uko odara na kuno wake Kenya itu dia netie so na hata uko kalika undu konge utoka kalika darakanidi utie bungo na buka kalika utoka kalika darakanidi inge uko undu barabara kulimwa konge Kenya uko wanera ya kuma miomboni kuthiga tunga na nindo ni ekirimwa process ya wikira wewe undu community empowerment ikurudwa ana uko darakanidi ni kurundi ngigoro cia kalika ya bonda bonda nindo ni ekirudwa wewe untu antu bali agiromba sali wanagotara kanidi niliawa tulia ni ndiando betu now ndengo mbete girian bali ndengo bwega na antu bonde baba dikeretie chaupe take note that rwalia rutiko diria ntiwe diria kana gwe mwalia kwa alia akurukira mugambo ndengo ini ukuoneria how important ndengo is kile akiria mudara mbodi ta sauti ya mbia na sauti ya idio yes na tiambwira mbirifuri mandu mandengo ndiguru yonde the entire world ni ndiguru 195 kile ndiguru 195 ndiguru ile mandengo taitano kaithandatu India, Tanzania, China, Indonesia, Thailand, Kenya. Oka ndiguru itano ikire mandengo ndiguru tigerawo 90 takuri mande andu bandiguru 190 to kira deliberate effort ito baina ndengo singe kobikanjira kuri ndengo no wina thina ndengo kuthira tutwa kwendia ndengo expensively non to market ni getirata nena ile na ntu banja iria kuria into bataiye kuria barutanwa tende ni ugu tentari ya mabukanu mbere
igicenga ndasimiriria kuria my father kwa lazima watu kigende ndari akuria bokandu ntiro mwirio bai waru me bokandu liu kiona wake ende me mtu natire na wakuria gintu atakuye kaigire ya wambe na agakimenya na akienda maketi kongereka nchoke mwire engerikia ndeto no ndakano kwa ya na tomono uye neto uye to tawi karani ndeto no karani ya ya cheupe nira kana nacio families ira still bakudugania babati kunengera mwana mwari probably kuruka mwana mtu burume bachenji onto bubu banengera mwana mwari no mwana mtu burume equal treatment mwambirioni campaign ya agenda ya kuleta ladies ni ito amiringira mwana muno no ndugire ya ladies ba too much unfavor and circumstances ukaendera kinya openly na dirikali laro everything about it we get omo wewe mtu nakora mwisi akawera alibata skuru bakaguro bama bakanjira ko yana bali underage manto matimo matembira tukira lot of effort ku wakisha mwana mali taken care of endi madire mwanka matwikiria mwana mtu burume weta atemtu including wende care na tutake weta yeto aragini antu ba influencer policy baino ndio tukaliaga antu bairi underage mwali na mtu burume baka indanjine sex affair baka manyeka inda kayo kada ikawa mwali wati egwa gusika utima koza mwali wena mwa arrangement ende nonsense yenu ne bati kuthira uko kanya uko tutie ko discriminate mwana mtumburu mtumbrume kuri ndo nkwenda mbitegeria kuruka wewe gipindi yaku kia mbitegeria ndo kata karani nkwenda wita karania aruga mabanto njukarani isako nakamwita is it allowed by laws here? Yes. Nchwende karani nkwenda kwira tashobo nkwenda kwira Ruto na Kindiki na Muthomi Njuki na Susan na MCS Badaraka Nithi na Muisraeli na Gataya thomithia ni mwana uyu na wachoka so I think one is really briefly bunko takuru. Okay, thank you so much. Ningo tekia ntakomaka troga ambetekire tukunengere that responsibility. I will follow it up. Yes. Thank you. Zako? Thank you. Nkona kama mbele na ku gwechilige karani gyochokwa lakini nkwenda okiando for the future. Devolution itarodwa etiero county. Ntiyanto kaibere what is devolution. Devolution itamaanisha to devolve structures kuma kwa central government ya mwaka county government itirero. Devolution iendelete mwaka kire nyumba 10, the 10 villages, and in the 10 villages babatera kuroda the elections bakadura their committee. The committee ya nyumba 10 ikathikire irenge ta kwa area ya management bakadurana bakadurana mwaka bakinya ward bakati county bakadura gintu gitagwa CDC. The CDC itikarage rutha mantu mao baro anything ya county ibatera gutiriko down mwankara mwicho ikumaanisha hata leo ugo mwana to yakurike chukuru athire 3 years bwena nyumba 10 mbega ibatera kuwe kurutha gintu gitagwa advocacy kuona baku voice tere mantu mamwano na yangu aliunti kwa lenye karani there is anything within the community ibatera kuwe ki voice from grassroots itete but kiri formulation chetu cha counties is like CDC ya county kia pointawa the governor sit down akaweka mukabolio ngenara this kabolio ziwaretaga kinya batire uge in the community kinya batiaragi in the community so gwatuka devolution yake yajire ukinya kwa governor aguno kwirite na itigutimbi kuti devolution so eno nkameanji na kugatire nonto 2027 twena time na twena kanya kega muno gakurekia kurekebisha this thing. Let us voice that devolution nithi mwanka araibatere kugithie tayari to the core so that
issues zino tukugwata thaino ci very late tukachigwata faster na twacigwata faster kinya feedback ikomba gufuro kuma kiri gavana gucoka ground na mpoyo gwo agwange kire imbitu kuraitheria kire climate change na alternatively imbiomba kuri mukothima kugaga twarire onto kwa ndengo me I believe in gwikira gintu twitaga kuthondeka pipeline more than gukundia mtoro uye because walikia kuri foundation ya one enterprise yaganda yukigi crop emwe ukarikia wathondeka crop emwake ya gwata channel ya kuthi other crops igafora and what we need kirindengo timanto mainge muno ikietu mbugira na expert bakwendekana nonto they know manto na madhabu ma seasoning madhabu ma mubangire iri ndengo iri yagwa na iri tare yagwa by the in Kenya tironda ndengo iri yagwa there is some months ira ndengo iri yagwa na tu kumenya ndengo no to produce gento kiambere Tende county government for the existence ya miaka mugwanja last time batari bakumenya na rimbaga na bali mandengo in Tarakaniti and even now I wonder whether they know Dika county government yetu ni yena rimbaga na bali mandengo then how do you expect the county government idiga chwele muntu etaye bagana toko hiyo kitu inawezekana so to intensify to ikra research mechanism ya kumenya ndengo tu ikiwa tumekuwa na murimi akiteta akiugaga ona tutie cartilage urimite ndengwe ugaketha kina irio biashara tiye gaitwiye so if given a chance ku address issue ya ndengo ni address in a very simple tiangu inform kidogo bwana Amos in the last 4 years on average cost ya production ya kilo imwe ya ndengo shilingi 42 sometimes inatuika 40 ka 44 and then your cost of production ya ndengo ya 1 kg. Thank you kogo rende ndengo to make a profit ekinyete wewe umegeta close to 100%. So our farmers should be comfortable. No, they should not. But if you are comfortable, the reason being tiangu ile bwana Amos, but if you are comfortable not to ni economy. Economy, what is it that 8 shillings can do? Okay, ndia kilo moite ya ndengo ya ura kilo moyenge yambi ya ura kilo nyama ali ya ura kilo ya any other ya sukari ali ya ura kilo ya any other thing ali so they cannot be comfortable not to go ndengo nikinyana wa 20 utoke kilo chiri ya ndengo no achume moya mutwangano. Yes, are you getting my point? Yes. And we are not operating at a loss near the end of the day na your fact no fact because your production ya ndengo shilingi 40 to 45. Thank you. Yes, that factor there. Yeah. So new denda kureitha what can we nata ndengo nikinyagia that 120 to kwareria yes nikinyagia a given time. So how do we let this bar ndengo no yetu yombe gutwika that time we kwendekana we have it no nturugalikana gichenga kwira ndengo yeragwa tende ndonaga tweragwa urena ndengo na ile made jigana ji India na there was agutiyo yariku already twari tukwendia so what is there Nyunda raidire madama ndengo ndawa ndengo ria tukubora yuma 50 shillings to 70 in the county government tumeandurire yagu kwenda gintu gitagwa ministry ya cooperative sijui na viwanda something like that which deals in that baka yana formula tere tumekake mayana that we empower the cooperatives ila tuenacho during the time ya ndengo murimu wetu atweke contractant no ntwara tumba kumesera na rawandini if murimu ya kari mandengo tutaiye tutimba kumakitara right tumenye murimu yo kwanda nogwe na imbi adiete kwanda so we can project mazao maratu eterete the cooperatives kukurukira an arrangement yuga arrangement no tutie wa dobo kurukitu na MCS so far bakaruda an arrangement that these cooperatives can receive cash and a good money that they can offtake the ndengo with the price ireke gwerio tendo wewe naite kwa tuika the cooperatives not cooperatives nto ciari mbabu ikayukia ndengo at 8 shillings ndengo ndega tuika withheld until twetere the demand ya countries ile ingiko produce ndengo itire ndengo yetu tuigete
the cost ya kwiga do so far they not in a serious and produce body yake tu na gwetu almost I want already nyo tibu ndengo nuga tumbiudhuranie tu cooperative tumigeko tomigago arimbeto kabari wa cash na mbechini bari wa gatwetere the price yetu etie let us send ndengo at 150 120 160 Okay. bechino chionekana let us trickle them down in a time of bonuses kara kugeria ku reduce the kugura cost of intobia inputs kira rimba with a lot of transparency ndengo yetu tukarikia to mingira one season the next season the brokers baraba kwira kwa ukethira no tuturigura the cooperative ni kugura na ite shillings broker karuta ndengo ikabidi etie the demand will come in no kuona no turi na broker baraba konende ko mtunga mbere ko kugura ndengo ireko so ndengo ro kethira na baba gwetia bakinya chiringi kana betire kukinya chiringi kana because the government is not doing business with these farmers bukreba karudha now they can leave ndengo etaware kaire but no mwanka twinge boundaries siari beto bandengo. Thank you. Thank you. Thank you. Bwana Kasoma. Thank you very much. Naibwaga sana nontu wa watu enderete. Niombe ndakwaria ntu bora practical. Nontu bonete theory muno. Theory sana sana ni kuria kumiki. Practical how? Ndakeno ikwaria bwega mo. Na mantu amumo ground. Kana no kwe. Mwana ukaigua mwana, that is mental. Kintu kyoko kiuga mental, that is a mental. Kinyarira mandamu muria warikire cukuru ri. Mandamu akiendereire na kiuria kiku ikundi sentia. Nagi break down. Nagi anjiria kurira. Now that is mental. So it is not a finished issue. Kinyomo reidete ou nakwenda a lot of counseling. Nakwenda a lot of empowerment. Kinyoka mreida. So it is an issue which is in our village. Na no wangato metaku tigo tuinde turi hagao. Na no tu no akato endelete kudoma. That's a very good issue. So young man, don't fear. Don't be intimidated. It is a part and parcel of life. Na breakthrough yaku kwera kila muntu yanjagiria no iwe ni anjiria na ndio kuithe kwanjiria. So it is okay that you have spoken what is in your heart. Number 2, imbori dwe kuria kia mental issues mukodhima ikinontu sana sana baku mukodhima kinyao kwendo thite. Mental issue is a very unique issue. Kinyande village injusi baraugire itwa substance use disorder. It is a disease. Yagire to go treat like malaria, like cholera, and typhoid. Substance use disorder it's a disorder. It is among other disorders. Taito ta bipolar, ko akona bipolar 1, 2, 3. Itiritawa from ko baba bipolar kinyamwana omunini. Ena miaka 5, miaka 10, ona mwana kenda ucheza kinyomo kani no ucheza. Tiora anwa. Lakini akatia. So kila bantu kila gintu kuyara kiategiri. Ngwetiya kwanza kiuria ku nontu ndanjiria issue no ndeka kamera. Ngwekirwa zero, ndakara zero mi tugunyanya ndiaska. Tena kirato kimwe ekikwe atu athi. Yamba feki. Arabu ndara idandona muntu uratu enwe nyamora zero era. Arinina mwangama wa makaini. Ndaurimbio ndegwa natarutite roko. Hai ndauria koguroko no ethina ndenda ku study what is that. Ngereida kinya e Bible. Ukathoma ibuku ria Proverbs, not Proverbs. Isaiah chapter 5 kwanyire 11 ukamethira. So ndamenya okay now how do I go about it? That way it should be practical. Now when they practical ikunywa yes, data bomba wetriti duame. It was accept. Then from there, now what about my friend? So araye digiria
no wa accept, then from there ukajirotate. So nkwenda mukothima ba accept that program no already ba accept. So it will roll out to every part of Tharaka Nithi County and even in Kenya. Na ngwitikia munene anu ngumwita fani akaira information yono mwangambe na itwagiritwe kuigwa twina issue to do with the rehabilitation. Rehabilitation it's a key issue. Nonto nanto bainge muno bakua because of substance use. Correct? Bange bakabutowira na noma na muntu atiagiritwe kubutowira nonto akwaju ati nonto akwithirwa ikomeni kibutowira. By the way, babubaya ibontiritaga nkababarwa bona barwera muntu angeta loya kana kinya yacho kana kwa thirikari ikona muntu agutiro wira ira abutetwe bure ikwajwa na ari umwaje ta muntu ayetwe kibendo muntu ayetwe HIV akebutwa wira. So why imbio najirwe na tije moromba kuma bantu ako. So county yagirito ku bring up rehabilitation center imbo yeta kathomithia Tharaka Nithi through former CEC aitwa Murungi Dorini I think Murungi ndabathomithia bwega how they can start a rehabilitation center na temu na tego ya 2020 January mbere corona hii. So ndabathomithia bwa yagirito kuruthwa na nata yagirito gutirito. The other issue ndego wambori na so far ingwaka rehabilitation center mukothima tika kunindi mantu maingi muno antu barabe ndawa na kuria na kuthoma bathome okay kuumba giritu gukarao bagiritu karao ara bakothomithio through past paper. The last thing ira past paper nata muntu urakurukira thinen akaya akabamenta akabaira watu wagirukuru. From there the last resort follow up county ni oiga follow up through empowerment muntu uyu nagiritu atie nyomba tora twakire na arashauri aitwa kongwea ndamu rehabilitate ndamuchokia muchi amama ndiguru muntu uyu swari wamurekeria amama ndiguru aticho karare kairi yes tomo empower ndauria community na tatumba kurutha ndachwa miti ndachwa tuiga twachwa muthanga mwekuru umwe very good woman aya auga we akaruta kagoto free wiri baro ko na chiri twakira mukurura na ino nakora TV wa kenyomba na nakobanga kugurana na egura mwarimu ogo mwarimu ari aga weta yari. Thank you. So lastly issues to do with addiction. Addiction is a very serious disease in every county, in every country in the world. It is a mental issue, and it is a chronic disease which should be treated. Okay. It is an issue in the world. It is an issue in Kenya. Therefore, ibwega wewe we kiongozi kana wewe kwe mtu wonde agiritoka rande na imurimo wina 7 stages. So nda communicate ukenda mutura ariaga amenye murimo no agirito kwarirwo we murimo. Thank you. Ti muntu enda akuthinara. Lastly bonda shedi ikaya chakariga bai. Ikaya chakariga ikaya dawe ikaya no ndo ndajiria mukothima na ndajiria muranga eni nchokete muchi na charity begins where at home. Thank you very much. Thank you so much. Ingora time wetu ni thirire lakini hakuna kiuri kimu kwenda kuuria kire youth band na boa itonete government tuchokingi please na just few seconds itonete education system ni vile tuena thina sana. Education system turua nio ngao ya kana nio weapon idaki yumba kutethia mwananchi kawaida kana inya youth bano mtu atina kithomo ingutikia maisha yake thalajomi sana. Itonete education system ni vile tuena thina juzi ituronere tukirwa free education kairi igwe kuthira atiari abakethera bakiri aira na bo skuru
na icho kairi tuona CS Bada akiuga MPs ibarete kigina kiu kio bethro bena kio kia CDF turinganire na bira bingi beyond kendana baba mbako afford kithomo kia free education nontu ntukumethera bokombeka nontu MPs na bontu kumethera bakenda kulukia kigina kiu nontu kio baitethia kio but kinya bana moga ukethera ugitwira what you are doing as a government nontu ndonere kithura kidiki akiwa batura tubatere kuthira tukathithia anora barathoma bakathoma buo on the other side CS Bandi no nakuo timbete se kuthomethia na ba free education ringi unless ana bethera bakirira skuru na nontu tukumenya abo kethera bakireta thina kiri aciari baba ingi nontu batena mbeca se kurira na bara skuru what do you think will happen kiri system we ya education na kiri ana bara batumba kuthira bakithomethia aciari bana nontu pengine batena mbeca. Okay, thank you Madam Cheupe. Thina ya kithomo ya njirie the new modern university funding. Ukaya kureithiria the new modern funding ya jire with a lot of problems. Ukathi ukethira rira baba bathomaga course ira bareaga ngiri tuge 20 thaino berea ngiri 300. So if you come back to the village, in fact, MBJ aritwaba ere bata join university 2023, known to batigia afford ko join university, na bako join kwe ba umere gatigati, known to bagin to gewetwa house, not house levy, household fee. Household fee era a huge amount of money na wathi kumerithiria urimiona ukona it's almost the school fees ila twarea so ni ukuri untumbumba kuromba thirikari nene na nkiromba mwana wetu ta Professor Kithure Kindiki tafadhali na raithirie sector education nontu where I come from, especially Tharaka constituency, twagananire na communities ino inge nontu kwa kithomo. So, and Tharaka being one of the intimate poor, but it's not a constituency that is good, achiari bainge mono bakalemero na na Tharaka ibauge, and some will not make it to universities. Na ti university yonka ona secondary. Ukaririkana Mwai Kibaki no ajire na free education and I'm a product of free education. Egitara free education kware na ana baingi moro batete chukuru. Na Kibaki akuga ana bachoke chukuru. Irio Tharaka yagire na rito na ana bainge babo. It's true. So kindly, our DP, raithiria the education sector, kenda at least Tharaka community tumba kuganana na community ringi no tukithomo ikyo gitugananitie bu. Okay. Thank you so much. Okay. Nigo my opinion nambon kambuge utie gintu umba kunenkera mwana waku kiegwa kia kinene muno kithomo. Na inya baokona the most senior politicians, even the president himself, kira kimwirite ago ikithomo. Na akurukire cukuru, angraduate, nontu inya ino ndigwa MMC yanga makwenda gwikirwo nini ya gutwika utena degree, utirugama. Same to MP na somewhat. On the issue of education, utie mbecha, yani utie bantu thirikari pumba kuetie na mbecha kuthomithiana. Inya ukauria bwana Echenga uraruta ngwe kwa upichi bwa deputy president, serikali iko na pesa. Thinere kuria kira gintu kionde kona gikenderea buthu Queen Kenya, corruption na antu baba kumanage ndeto ino. Kuri muntu ambira kiathi githukagua imwene muji kana mugiki anaona tukiandamana tu youth na gintu kia kumbokania youth sometimes nuraitha ukona maisha maku ino gojoko ke kunyai ukeburia gakenye no ria thata you retreat
oko babare kadireti even don't tikua youth batigete right chiao ende kintu kya kiombote dia Kenya noanga sijui system wikaro to otwi Kenya to baba kwadana bongwa tavoi chenga ugireti president by the way wadana idelegates bao antu baba kunenkero ngugira ito iba twikiantu nova koromba murungu bai non together for example ukona mbecha chiandeke ikomboretwe chi ya kronchi kitu estima I'm very sorry no me otiende que yuma Nairobi are que dungro milioni chiri aye kya dikirudo ke nene kitumire more than that million na koi na mwekuro kya mirambara na batandatu nengatirwe chukuru na imekebere tigeria kuruga tafadhali viongozi ituromba ya Mulungu kando na chiacha ituma ya Mulungu rekundo Kasoba Toma. Thank you very much. Thank you. Dr. Kasoba Banjirine wabai mbuge ontubu nene wo Mulungu nakota alimendelea bokuruta nontu iwo wa mbere mbuga baraka kuone ko kyanjere kuruta werero kuruta mukovima tucho nchoke kiulia bwega sawa mantu mana tukarutha mama ika enomerika ithungirite ruyina ni kuriyama imurungu tukaromba tiogo antu ba Kenya tombe murungu bwega sawa kurego ogu tiogo iturite na ndawa nino tutige kuriganirwa twina kuriganirwa muno mboye mbengu kunye kuringe rwe kuringe teke lakini mweli umukithira kuriganirwa na tandarutha ukianjire kumbina kairi tutige kuriganirwa tafadhali ora takitharaka kiugire chagaru chondi tiaragwa mbere atu nkurikia kagunda uga okay ndiuga ogo bonge mathomo manjirie free kitambo muno mbete ino chiaure munde iko chiaurira muntu kibaki na rutie wira ungi na rutie wira abwe munde Kenya na chinche atuka Uganda ikane atuka Tanzania it means kwena kanyamwaga ugatega itie kanati gatega itie gaitabwega kwena muntu aga urungu au tonga kanyamwa Kenya nge kidogo corruption nuntu tiumba kumbera mbumi akambi ndiranda numpena itautia 1 million iru milioni emwe enona tukaira ntu batharaka rero wana batharaka tukothoma rana karibu igana rimwe let's try to balance what we are doing ukakuwi mbecha ito chibange mbecha ino chetu twina kiondo kya mbecha milioni chiri to chibange 1 2 3 then audit ichirutha go bwega audit tigo twike munde mbecha gutumika ro audit ikiya kurutha baba kuya kurutha audit pajite tuko kulia mbecha ta audit baite kurutha we need to streamline program chetu bwega ikindwa government oversight ire kuruthirwa utwike gintu gikuoneke nyi mwana inchi twatumire milioni chiri twakire ndagacha twalima njira twagurira muchiari ora na kina kiakarikona akitiko yotwira twarimie barabara itwakire ona ende walutira mbechigana we need to be serious as a government. Thank you. Bwana Chenga tukithirikiria ndi na biuri bithatu. Number 1 imago jo igwa yake kithomo. Number 1 kwena kiuria antu bakuria atiri urawi mutano uga kithomo keke free education kiambiriri kitambo sana itara Kibaki yare Uhuru and now Ruto ina mbeche ikurira kana mbeche cia tura kuthomithia na bari ina ira kinyire thaira ura. Number 2 antu barubi bakuona president na gwitagio ka kinya kanisa ya 1.2 billion nikinonto mbeche ya kona cia woka kanisa invento na kuwa ni mbeche cia watu mire cia muko nikinonto atikuja na mbeche je utigirwa ki department ya education ana ya baba tikuona kia kuthoma nonto maskini baba inge Kenya nkuruki ya antu bara bena mbeche at least anaboke tukuthika ibo findika nkurugia woka kanisa iraba kuthugania kanisa ewe igeta waibao kanisa ewe ifaindio nonto tonisa toyoto tuinge na kinya kethra kanisa ewe te wantu bando no bethero bagita kanisene. Then number 3 kwena empowerment program
iri kuthithwa ni munene oku deputy Kithure Kindiki. Empowerment program ici ciambiririe gwikirwa ntikumenyekana ici acogatwira lakini antu ibakuwa itio find mwananchi o kawaida no nturize okatrima mbeca ura irenkanirwe gutima mtu at the end of the day mtu aroka na shilingi 100 kwibagoka na shilingi 200 na ndoka igwa mtu areaga oni kaitethia hata na shilingi 200 kana shilingi 100 rimwe could be yana kwithira kwina any other way yumba kutumika no ira yumba kutetheria wananchi bakethira kugunika nkuruki ya uri ambeche wiko baguna thai kwa tuka kwina kintu bakona ikirwa tangible like mbite mbesa kethira tu for example maybe bikibiki aya yeu bokuganire jana wegoro antu bejire youth baurwa bikibiki kyo kintu tangible no to mtu akona bikibiki yewe na kwamba kwithukumira kana kethira ni kintu kingi ya imirandi renge kurutwo na bagita bakayo kethira for example tu ni ngombe yeu muntu ageta atiari ngombe ira na ngombe ri kethira kimutethi lakini mbeca izi reja igitarira ikajo kwa trima mtu awirerwe shilingi 100 awirerwe shilingi maneli na bakawito batethi kindly kwa ufupi kabisa yatugire tiyogevu at least nikenda antu bara bakuriti byuri bibethirwa kinyabo bakuiba banganiri manduma free education kwe manduma kalikao ku duniani Madam Cheupe mtu ate control yam na mama ngi mtu ana control tende no design ku ya na imde wiran eno no ku na control mtu ngati ku na control ya kutama odi na nyuki ndo decision ya kuri tena ni ala person ya ita odi na nyuki no ka you employer ende kwira nkwaragia ndiandere garankiwa rangu kwira nkwaria mantu mali official na kwira nkwaria my own opinion free education kwira eti ekathira ino opinion ya nani na opinion ya CS Mbandi okay to opinion ya government na to opinion ya minister of education na opinion ya Mbandi yes mantuma ila si to government policy tende free education kende tuke tiri ku Kenya no kana igatewa ukurukira sheria cia parliament na ira itawa government executive order mandu tamuma de marude free education titampandu with okay enuti position ya thirikari position ya John Mbandi na ingwetia na person tuwetia kinyaka na za minister for finance na John Mbandi atibati kwa ya statement ila authoritative statement education minister of education waliliko eni bunda explain kidogo kwa chire kuri ndo kwenda ndaloniria amyanka taidatu yadira ana yani enji eno people less than that 5 years kuri ndo thirikari ro thanko na batakugwenda untu boituma kuri section imwe cia thirikari in ithomithagia yantu almost for free ikabunengera skills ya kuiteria for life na ya national youth service mtu anakwenda tende tuka mechanic automotive engineer plumber masonry mtu yoka di anyways au manaona skills in to kweli nani soba ka soba to kweli ndio ana vetu bari ya kutheni anyways yumbe na yumbe bali ungana barono wakwenda ku anyways ni wakwenda ku anyways bakaura ndora an entire location an entire world na no ene antobara kuona bara kweli bakathi anyways bara batete kamono no kumeyora ngania kathi anyways ura ukamuita ukamuringira thimu ni we konti several ni umbo isengaka umetonya tuli ato anyways bayithini mtu akareka basi na kithi akathungira college akauma nabi na skills na ingwa nikarinjiana baba nikaire Cheupe no to wira white collar jobs no the white collar jobs the truth of the matter is in kaimono tende kana milioni 50 something anto milioni 50 something anto baba ndegetwe baba ta muchana in government anto bataki nyangi no kana which means now tokaenda ku zero to zero yeah because 400,000 kumagire 50 million bado to 50 million tata ndio tata ende kwe mtoko meki no sia kidogo waisa consult siroli ende kanko boira ito bai ana beti bai njiria ku embrace ithomo bila utemu andike still utumira ku generate some money
antu bagatura wakamanya patama which means mabudi no makendeka antu batura kulima which means irrigation no kendeka antu batura wigira ndo which means plambers no bakendeka stima na yakari kairo na improve bawa wala mera wentu kaya stima no tona ile ndongi no chie chamu de bongi antu no bakendeka antu ba appreciate idomo womba gutumiro tandike tu finally kwenda kuchokia challenge kidogo kile ana baya yani na ginyando baguru mbolie well we to complain kabisa mona against the government ende to bolie tio netie tio weginto to emble mwade tio ko ndo da tende for example ndingirange kiroko tende no ala ini kaenda bana siasa kwa mwana mai kaenda kulinga kura wewe wara kwa mekuika thina kale tende wewe we treasure wa youth group no account for the money of the group watu mirongirie mwetu udini wa malimanti no dia wako kwa nitiga dia siringi 129 kana mwankaithire for as long as you ngiri no mwankaithire nyawa karata wewe rutha ngumio tie monya kuna mtura urete wiri wa 109,000 ibura wewe ukaritie ngiri no akaritie mbirio otherwise no agugi data so there is a need to evaluate more question I win better than the other no kwenda MCA ZDM complain mudhomi no ntuna better than mudhomi kani wa hata position ya mudhomi although wa mudhomi agurutha kana wasi kasoba complain marengo no ntuna better than marengo kai wa hata opportunity ya marengo agachoka saindi rengi although ta marengo so there is a more question for each one of us buligane bwa Yesu anjira kwandika ndikurwara antu baguga mwakurana lingo na maiga Yesu kwanjira kwandika ndia agiukira antu badira bonde no ntu no gitara wata meya amwere yigare ambe yambe sasa hata sisi tujiulize are we better than them kana no opportunity ya tuika even more corrupt tutago kuona thank you very much okay non tu time te pasu kila kingi ke pasu but non tu time wande getiro auto inkwera time yetu ni direke kabisa lakini kuna gitega SMS kinyasio ngatega SMS kidogo tu naona SMS ni mingi lakini ngatega kidogo kuna mtu wetu wa shoes kiratu I don't know Arua watching from Nairobi. I'm frustrated that my area MCA Njeru Ingara, I expected him to show up for the show and then give us the youth reasons as to why we should vote him as a senator come 2027. In fact, he has proven that he doesn't and hasn't for the people of Tharaka-Nithi and especially the youth. Aresita shoe. Kuna Faith Nkonza akabira ako mahali pale, then kuna mtogo wetu wa Miriti Jacinta arembira the real deal MC cha Karinga Wand Amos Kimadi, big up tu sana MC Faminas, naona uko pale Josie, uko pale Mutegi Duncan akawa anko wa Osho na kuona let the world know angirikata pace. Thank you so much Mutegi Duncan akawa Mseka Soba, tuko pamoja, thank you so much. Then kuna mtogo wetu wa Boni akawa watching a live out Agitembene massive. Warm greetings and warm salimia Amos Kimathi aspiring MCH ya Kariga. Then kuna mtu wetu wa Irene akaambia salimia Ichienga sana na umwambie tunampenda akufanyie kazi vizuri hivyo sana. Then kuna mtu wetu wa Mutegi akawa the dust at turned as Nkondi Mukodhima Road at tear gas. Leo ni ugire. Then kuna mtu wetu Julius Mureka kuma Arutero Nyeri akabira kwa pamoja na sisi. Alafu kuna mtu kuombera mimi ya ningependa sana kuona mtu wa gavana sijamuona, na mwambie ana bachukuru chieto ibare indua no tuchukuru isia teri kana isia ntaka akawa nade gavana na kinyiro ni ntumwe ero ana iba kurewa nindua na irasi mobe yitani na mikeka inaitwa itawa sijui mnaita hivi huku kwenu akauritoka atrima kirasi kioki kirasi kinene kikariu lakini kijitani na mikeka sijui mnaitaje huku kwenu hiyo alafu ana bare indua na by the way mtoka bana I wish alikuwa hapa angetuambia. Then kuna mtu kumbera ambia au watu wanasema vizuri lakini gavana wetu pia ambiwe kiburi haitamfikisha mahali na ajue kwamba antubawa kuwa nibo bakuiriari tango gwe baraba kurombete kyangabana utengo gwe ba mwiriari tano ntunwe urigitene ndio yandikira message na Gishonko huyu ameandika na Kimeru. Okay.
Yes. Then kuna mtu weitwa Jose akambira tuko pamoja sana na waangalia sana nikiwa Meru. Mungu awabariki kwa hiyo show, inatufunza mengi. Then kuna mtu weitwa Robert alimbira umete tia Kariga akambira sisi ile shinda tuko nayo ni gavana wetu, hakuna kazi anatufanyia. Kazi yake ni kusema ni watu wengine wanamzuia kufanya kazi yake. Mwambie wakati ni wake until 2027 na sisi atatupata ground. Okay, ntomba kuthoma nini tionde na ntomba kutebunga wa matijanga bana nontu uratuko kabisani no tuko bati kuthira turinwe but atombere ko Kenya torante boirire na thirwe aina ngugi yakwa nomba kuthira Kenya, so I guess hiyo tutawacha kwa siku nyingine. Thank you so much. Nontu bwa kuija na nkapochokera nkatho cia mwanya nontu bwa kuithirwa bukira to 1 2 3. Kwa hivyo kwa sekundi moja tu producer nikubalie kila mtu asome parting shot yake ya mwisho kindly. Na dakika second, in fact ti dakika na second mwaki tuambiriti au kindly parting shot ya dakika moja second no ti dakika. Thank you sana nontu wa kubarikaga nigo burambo pakuga imuntu nakare sopa twakara Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendi bu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo Mogenjeru Brumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabarani ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari chao kamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust.